Anyang laki din! Mami, sige mo na. Igatangan ako ni Tibaro ang cellphone ko. Aniya, agpagatang ka manen, katawan pa'y makabulan, manipod ginatang ta ti cellphone mo ah. Daanan, saanan nga iso ti uso ita? Anya nga ro ti uso ita? Uregisag 40,000 ang cellphone. Nagnginamutan? Kaya't yung nga ron akan tsawandak dagiti babarkadak. Siyaklaangan ti daan ti cellphone na. Sapay awan kwarta ita. Kat mangibaga kayo kinitatang ah. Sige na, mami. Please. Nagmayatin di pa nagmasahim ni tabokot ko bakit? Makaparelax talaga ah. Amok ka na banog ka nagapo ije bangkag. Masahim mo din na ito'y sakak. Nagsakit ka ito'y dapanggaw. Nagbugo ka mutlaang itisakan. Nadula amay, mapasmanto pa. Sapay nakarangrang yad mga rod. Ilutom ki ida, hintay turog ko. Lakay. Ada ko maibagakan ka. Ha? Anya da ita, bakit? Kasapulan ka no ni Lorna ti baro a cellphone. Cellphone manay. Kaano lang idiing katangam. Naila ko pa yan, Jenwang. Saan ka nung aminin nga uso ti cellphone na ita? Ay, Stone. Binulan mo la gumatangay. Anusan na pa yung cellphone na? Nay, ape ating madder ka. Saan mo pa nailo dito sakak? Mangted ka iti kwarta nga igatang ta iti cellphone ni Lorna. Ay, Stone. Awan ti kwartak. Bagbagam ki di dayta anak mo. Nga isardeng na iti kinasosyal na. Ta saan na abagay? Amumot na ni tatang mon. Kayat yo sangon? Saan na akayat? Nyamot ni tatang? Nag-killjoy! Saan kan nga agmisuot tamang ipamuspus anak? Talaga, mami? Won! Yay! I love you, mami! Ay, kunaklakit din saan ka amaranaan diti waiting shed. Mabalin ka di, kat inaldawa ka lumabas sa papan agsingsingir iti pautang ko. O, anya ti matsapol mo? Amangan mo, mabalin ti umutang. Ay, kunakon ket, kasapulam iti cash. Mabalin ti 40,000? Ay, mabalin ah. Anya ti kat mga panagbayad. Inaldaw, wenno, di Domingo. Lorna, apay ngagpagpagatang ka manan iti cellphone mo. Ni tatanga talaga. Pangalaan mi iti kwarta kininanang mo. Ada kwartayo. Adda ah, nagadumot ti paggastusan may. Basta. Ipapilit mo launay ti kayat mo. Imbag kumamo no baknang tayo. Kat na naglawa ti daga tayo. Kayat mo asawin, ilako tayo ti daga tayo. Tapno magatang mo amin na kayat mo. Kunakon ket, sikat ti masabat kolor na. Wow, nagparibandam na itabuok mo, girl. Ijay parlor ti gayem mo Becky. Ay, ijay, isumot lagam ang nagpintas, nagsilang, nagpintas da ita kolor na, violet, bagay musika, manong itim bayad mo. 7,000. Ala, nagngina, ang mayat sika, san abali, taado ti kwartam. Ay, kat inted ni mami No kasta, inted na niya inutang na kanya. Anya? Imutang kan ka? Dimpe mo, 40,000 sika. Di Domingo ka no ti panagbayad na. No kasta, adan igatang ko iti cellphone ko. Ay, super duper. Sosyalera ka talaga, Lorna. Agtip-tipid tayo italakay. Kahit wine, narigat tibiyag ita. Iso nga anusan tayo pa'y laang ti dinangdang. Way, ore inal daw adinangdang ti sidain tayo. Awan problema kanya. O Lorna, ada ka matgaya man o may kantamangan tayon. Kapay naggapam, narabyan ka man na nagaway. Bayam ka din, saan mun nga ungtan. O, agtugaw ka dito eh. Ay,
Anya, matanday ta si daan. Nagpakulay ka man iti buhok mo. Ni tatang tila dildilawan na. Bay aman nga minan lakay. Di mo ka di kahit anapintas da ito anak ta. Winangam gastos. Agasam na ita dinumingo nga agpaparlor. Conformity style kun kolor dagiti kukuna. Sukat iti kolor kun style iti buhok na. Saan na ngamin nga amo ti uso ita? Colorful ti awag iti ray talakay. Mangan tayo kit din, olor na. Agalakan iti sidaan. What? Ew! Anya da iti kasidaan? Kita am dito ang style mo. Kasla kaariyak mo pa yan dito sidain. Natengday to'y anak ko. Dinangdang ko abulbulong. Agsitsida ka mat itikas to idiubing ka ah. Amo yumat nga allergic ko ti atabagong na. Ngamday ta pala dinangdang ti apan yung lutlutuan. Mami! Mabait lang anak ko. Agin inawak. Umay kanta ito duty inutang yung akwarta. Di mo pigsaan, tama nga numangag ni tatang mo. Pudno ka di nga imutang ka, mami? Katuan di nakmot ngamin sardengan akulit-kulitan. Adan baro a cellphone ko. Thank you, mami. Di nakarakupan ang mga numatumbata. Nakaragrag sakak ngamin. Adan maipasikat ko a cellphone ko. Ay, unayin ba kay? Nagpudot unay dito'y bangkag. Ay, agreklamo ka pailang kat manalon ka nga rod. Nagsakit pa yung tisikit ko. Ano sam ta saan kamot ang nag-eskwela? Ni, aldaw gaya man inakagluton. Unak man no may mangbalon ni Lorna. Ay na, amo na ayamot ti agluto dayjay. Unay mo tayo. Inapoy laang magkindinangdang di namaw. Apay, di mo la sinurwanay. Maibagay mat karon itilangana ti agaron-aron. Naitaka nga may, tabinaybay am nga bali na sosyal. Tumalna ka man. Pag-aayat mo lang, awagan da, napintas kun sosyal. Ang saan na mo't abagay, tamarigrigat tayo lang mo, bakay. Siyak ka di ti paypayapayam? Kituan, pasensyakan atay na ibang ka. Mapaina amin asumra, di ta nakasosyal a restaurant. Kadwak amang mangandag iti babarkada. Paano mapasosyal? Ay, mong gayam. Inayaban ka, dahil bagamang kaninanang mo. Hoy, excuse me. Mami ko na mata. Ah, mami? Sige, whatever. Ibagam ka ni mami, tagbayadan niya inutang na. Apay, panagbabayad ka din? Katanya ngay. Di Domingo nga agbayad, kunana ide. Ang sana nga agpakpakita. Anya nga tano i-message mo laangan iti messenger na. Ay, katwa na. Anya ti account na. Agtudon samot ton. Agarbis laing. Inakakasa na nagiti nila baak abado ni Lorna. Agasumanda ito. Tas si kapay gayam ti manglaba iti bado na. Saan na nga ron akayat nga i-washing ko ta madadaal ka no sapay puro a branded. Unay kita pa ng parpariga na dahi tang anak mo kayong kan bakay. Nayada ka mo gayam man Lorna. Wan tatang. Ingka mga anay, nalpas kami nanangan kaninanang mo. Anya ti sindayo. Ay kat dinangdang isubot yada. Nang restaurant kamin karagiti babarkada. Imbag man ta parista-restaurant ka pa'y gaya man. Da kami naganak mo, polos asaan kami makapangan iti restaurant. Kasano mga men? Puro natnatang abulbulong ti sidsidaan tayo dito balay. Mami, agin inawak, mangankan. Agsingsingiran ni Kashmira. Jay kano inutang yo. Aywan gayam anya. Ay sus pa nagbabaya dun. I-message na ka kano iti messenger mo. Imbagam day takan kwa na. Kat, anya nga iti kayat yo. Umay na kay singiran dito balay. Na makita nga ni tatang. Ay amang ano ag-message nga agpayson. Kitaan niyo ti Facebook yo, mami. Maaguray talik pa sa klaang dahito yung inawak.
message nga agpaiso ni Kashmira nanang. Kan ada friend request na. Dak kahit a friend day ta. Kat i-delete yun na. Ay talaga nga i-delete kon. Ang amjak mat amo no kasano. Siya kun ti mang i-delete mami. I-block ko pa ikit din ah. Day ko masaan nak ama singer iti Facebook. I-block ko nga ro din. Wow, i-block mo. Anya ti pagtungtungtungan nyo rita nga gina. Ni tatang. Ilamang mo reta cellphone ko. Wan lakay. Maturog kan sumarunuak. Tinga terapi, balikid ka balikid. Jak nga ron makaturog. Apay aya. Nagkapiak nga minitay. Ay, makadisturbo ka iti panaturog ko. Maturog ka laang ka di. Ay, nyamot ti kasto abiyaga na ya. Awal lang arulin ti kape. On pa iti asukar. Kat napudot latan adanom ah. Punay mo ta sakripisyon na ita. Di ka lang makagatangan iti kape ka na asukar. Manulaang may. Ano santa kadilatan noon niya ti adda? Apo! Yolanda! Adak! Ha? Yolanda ka no? Yuhu! Yolanda! Ay sus, anya ti aramida na dito dayta nagalas abakla. Apay aya. Alabay am. Siyak ti mapan makisarita kan kuana. Si Kamot. Umay kapaymot dito balay. Ay, kasano mo ngamin, in black nakmut din ijay Facebook. Nagkulit kamot ngamin. Agbayad ka ngaminan Tano saan ka nakulitan? Awan pa'y nga ron pagbayad ko. Anya? Kasano nga awan? Nagbayagan yung utang mo. Tumalnakas, ano apigsaan ang mga numangag nilakay ko. Kano ka nagbayad nga eh? Ne, anya bayad? Awan lakay. Ala, agawid kan. Ay, saan nakapagawidan? Agbayad ka pa yung umuna. Apay aya, anya ti problema? Awan, o mo nagkakit din. Nas ka na mamon nila kay mo nga dadakkel nga utang mo kanya. Ha? Utang? Di ka lang makaururay mo at agbayad akto ka di. Mano ti utang naging ka? 40,000. Ken, di na pa'y pulos pinaunaan. Heh, anya, nagdakkelan agatad day ta. Inan-anom day ta agatad Yolanda. Inggatang na iti cellphone ni Lorna. Anya, naggastos ka iti kasta kadakkel para lang iti cellphone ni Lorna. Agasam day ta. Agtutongtong tayo madamdama. Anya? Oh, anya ti makunayaw. Apay asaan kayo magtagtagaray? Saan yun sa amin nang agyimbagak? Nangagmilakay. Saan ko mabalin nga ilako dyan wang kaw? Taiso ti pag-araraw. Total, da kayo umot ti nakakaammo nga imutang. Da kayo nga raw, tirumbang agbayad. Anya? Ikarik tatang. Saan ako nga agpaspasosyal? Ay, rumbang lang. Nya laki din day pasosyal ka. Awan pa'y mo titibukod mo abiro. Agpasosyal ka. Nodanton bukod mo apagbirukan. Nya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Bambi, ada customer. Ay, kata si kasumon Ay, panak pa ilaang met. Jak kaalaan na di abakit. Ha? Nakasungsung. Sino ay bakit tidakta kamatam? Ni Ma'am Alejandrina. Anya? Apay, awan lang atan ti sa bali a parlor, mabalin na ang papanan. Kun nga rod Ala, ingka si kasunan. Imbagkan ka at kabaalam adanggayan ti ugali na. Pag gumamot mang tin ititip. Numero 1 mat nga ron ako ripot. Gagangay ti retired a principal. Bakit pa'y gayam abalasang? Iso, matlaga super nakaungungit Nagkrigat sa laan ugali na. Good morning, ma'am. What is good in the morning? Nagpintas ka. Ay na.
Bagay ko ka di mo lang na ito'y suot ko a bestida. Awan, ma'am. Bagay mo. Bagay mo. Kas kalamapan mangisuro manen. Ang retired ako na. Kastuyak nga min iding agbadbado, numapana kang trabaho. Amok mama, si kagat retired principal. Agpakidayak man. Ay na, ma'am. Adaan mo ka style ni Kida, yabangay ka. Sigurado pumintas ka pa eh. Anya day nga style. Diyan ngay natadam ti ipos na Kida eh. Ah. Papintasin na kada diyan style, ma'am. Ti awag da jacket killer bros. Ah, kailan bros? Oh, sige. Padasak man day ta. Ang medyo dangin hina na, ma'am. Ang sure na sure mo ta pumintas ka. 999, ma'am. Swerte ang numero. 999. No problem, Bambi. Kat no magusto ak ti arabid mo, agsubli ak tumanen dito'y parlor mo ngagpakitay. Ay, buena mano, swerte. Sige, mahal nga rin, ma'am. Agtugaw kan. Dahil sa ganat na gamit ko. Oh, sigurado am anay sterilize na gitagamit mo, ha? Okayness and boom! Pak! Ganun, ma'am. Alejandrina. Lalpasin the killer bros mo. Tangsi na kiday. Nagpintas ka, ma'am. Pang Miss Universe ang peg ti kiday mon. Aha. Bagay ko ka di mo lang. Of course, bagay mo, ma'am. Pimintas ka pa'y nga rod. Oy! Umasidag ka man dito, girl. Darasam! Ada pukpukisa. Apa yan? Bagay na ni ma'am da ito kiday na. Saan ka di? Ha? Ay, wan! Pimintas ka, ma'am. Ay, okay. Manungay ti bayadak. 999 lang, ma'am. Aha. Dahito iti 1,000. Ay na! Thank you, ma'am. Keep the change. Wow, galante! Galante. Amom ka diti agkwenta, Bambi. 999 ti bayad jay kiday ni ma'am. Sangaribo ti inted na. Piso lang ti baryana. Galante. Tumala ka man. Mano ayat ti bayad ti pakiday. 60 laan san ka di? Ah? Ayunan niya. Oh, di super duper sobra da ito yung bayad na. Negosyante ka talaga, Bambi. Drinuwingak lang, matikiday na. Plus sales stock. Naka 999 ako na bigbigan. Oh! Magic Banana! Umay kayaw gumatang iti Magic Banana! Pang pa-good vibes, pang papintas iti kudel para ka iti babae. Ken kang ronana, pang paragsak iti biyag. May kayaw nalakalang, presyo agawid. Ay, umay kan Miss Beauty Bowl. Umay ka gumatang iti lakok ang Magic Banana. Nagdadakkel daw. Sa palaang mo't dagita. Apay nga the magic na. Ay, Miss Beauty Paul, saan na basta banana da ito lakaw? No, kaninyo da ito'y, saan kayo lang nga pumintas? Umatindog pa iti pasensyayaw. Oy, sika, respetuan na ka. May sak a retired principal. Iso asaan nak nga awagan iti Miss Beautiful. Ay, Madam nga ron no kasta. Kandi nakida-kidaya nakasta. Nagawan ka ta respeto mon. Ay, sorry ma'am. Tapno maawan da ita unget mau. Gumatang ka ni tilakok ang Magic Banana. Kastay ko na, pang paikat iti stress, pang paatid daw iti pasensya. Sagmamano. Talo a pirasaw. Kaya't nasawain, I love you, ma'am. 50 pesos. Ay no, naimas, nasamit,
a magic banana. Nagnginan. Sanga pulo a pisos matan ah. Ha? Ay, awan pa'y itipuunan na, madam. Ang, sige, mabalinag, presyo agaway. Mabit lang, mama, ta isupot ka. Grabe mat day aging matang itilakom a magic banana, tata. Sobra mat di pa nagtawar na. Kuripot. Huwag nga raw. Sapay kunana a retired principal ka raw. Ang nalaing mo at umawar. Ganun kagap-gapo na lang iji parlor mi. Nagpakiday. Kat saan mat ang nagreklamo idi siningir ni Bambi iti 999. Ha? Isumilagam anay dumdumat ay kiday na. At ada nagbalin asungit silang ana. Nagkuripot anya. Kurang nala adawatan ang lako kasaba. Ah, tata, padasak man aramanan day tilakom a magic banana. Ay kit mo na, ramanam tapno pumintas timod ma. Tilay bagbagayo mat tata. Tapno lang makalako kayo. Ay, pugnobit ah. Ado ti binipisyo ti saba iti salon at tayaw. Manu akilaw ti katangan. Ginulpim sa amot tun lako da asaba di tapalengke, girl. Nalakang amin, iso agim matangak iti ado. Saan ka di a paboritom ti saba? Depende, ano ya klase asaba ti dakla kamata? Sika talaga. Tilamanan sumsumrak di tapanunot mo. Saba, kayat ko ang sawan, lakatan, kantong, wano dipig. Siga talaga. Kat, ay tamat ti kayat ko asawan. Ramanak man nga ro dito ginatang mo asaba. Ay katramanan ta, sakbay ama overripe. Tako na di aglakla ko, magic banana kano day talako na. Ay na, patsimmat. Adaya mo ti magic banana. Kunana laang mit atap na makalako. Kat, iso ah. Na, ramanak man. Opo, nagimasa talaga dito ginatang mo sa baa. Oo, kamat amangan Bambi. Pudno, nasamit. Ramanang namin Oh, magic sa talaga. Tita, anya kay ti pinalingkem? Dayta saba. Day tala ang talo a piraso asaba, asaan pa'y analuom unay? Nangina ti gagatangan ita. Naskan ngagtipid. Agtipid, kat nakapakiday ka manan. Oh, nadlang mo gayam to'y kiday ko. Kat anya nga'y, kasta ti uso nga style ita, tita. Aya! Sulit nga rod ajay imbayad ko a 999. 999? Nagninamatan? Syakla ko man atin ang kiday kan kanta syak ti binayadam iti 999. Sana bale, napintas mo ti resulta na. Kanjak pa tiyan nga amom ti mangkiday. Day talang mat mangalay ti BP kan sugar blood ko ti amom nga ramidan. Private nurse na, auntie. Sanak a beautician. Mabisina kon. Kanagman da ito'y may saasa ba? Muray ka ng mami nun. Ay, makapaboring mat. Maboring ka, asyak ti kadkadwam. Di nakmat ngamin palubusan amapan agaw ting kadagiti barkadak. Katasino nga iti kadwak dito'y balay. No nakiasawa ka mga minidi akas ipilpilit ni lolo ken ka, o di adda kumakadkadwam ita dito'y mansyon mo. Girl, ang dapat ka tinabati dyan sa baginatang mo? Taapay. Kaya't ko pa eh. Indulin kun kanagmatan day chay. Nagimot kan. Mangtid ka man iti maysa. No, manuntikin nan mo. Ita, dumawat ka pa'y laang. Sa baling agpaiso tiraman na si ka. Kasula magic agpaiso. Ay, mapan kamot gumatang ano kayat mo.
Adapay nga ta? Jakla mo ta medyo lumakayan jaglak ko. Ha? Nalaka mabirukam, ta ipukpukaw na, jila ko na. Magic banana! Umay kayo, ano man ang tilakok ang magic banana? Pangpatid daw iti biyag. Nagiti agngangabit ita, umay kayo, gumasang. Dito'y maglagayang masunat, ipaglaklak ko iti sabang. Ay, gumatang ka, ay naimas na ito'y lakaw. True. Iso nga'y mayak ta gumatangak. Oy, da kayo, gumatang kayo ni tilako ni Manong... Cardo! Ay, wen! Manong kardo ang magic banana. Ngamin, ad aftertaste na no kanam. Love! Charot! May kayon! Umad-adudan, umasasidagan na kita gatang. Nalaing ka nga endorsera, baklita. Sige, libre, nagpili ka, iti kayat mo. Siyempre, tikayat ko tinatangkan. Ha? Tita! Tita! Apay kasla excited ka, Nagimas di ginatang mo asaba. Idikinan ko. Kas na nabiyag tiriknak. Oh, anya kalukwan day tay pagpagam. Apay atal lula ang tiginatang mo. Ninayunam ko Itad mo dyan sweldok, tamapanak gumatang iti may sasapad. No kasta, pudno di ipukpukaw di aglaklako. Ang magic banana di lako na. Tita, kasarsarita ka. Anya di kunam? Diyay sweldo kon mapanak gumatang iti saba. Ay nasaan basta-basta sa baday chay. Ti awag day jay kat magic banana. Kasta ka di? Isumat lagayam Naggatangam iti dayjay? Among Bambi, adamat gayam sweet-sweetik mo anya. Idi adda sabak, inikan ka. Itatasi ka tinapan gimatang, ilamlamang mo jay ginatang mo. Mapan ka gumatang, Kinan ko amin na. Ay na, pang-aasim ta saan ka dumawa, ta saan ka nga ikan. Nagimot ka matang. Ado tila ako ni Manong Cardo ang magic banana. Ingka gumatang no kayat mo. Nagrigatan biyag ko, tiyag may maysa, kan ka na yun lang, asiliwakin ka, alang arudan biyag ko, di nagkadbaybayan, tanal Pasko nga inkari at di kalipatan. Ay na, iswad na kayaw ngagmaybay sa dita, umay kayaw gumatang iti magic banana. Mayat akad kadwa iti panagbaybay sa umay kayaw. Mayat mati kakantam. Ay, si kamot gayam, napintas amadam kaw, gumatang kan madam, nusika ket agmaybay sa iti biyag. Nay, apay nga mo ngagmaybay sa Ay, napugtok lang mo madam. Ay, manu akilo ti katangam, madam. Mabalin ka diti agpay deliver. Jak ngamin maawit no gumatang ak iti ado. Ay, katuon madam. Adamot motor ko apag deliver kaw. Ibagam lang no sa dino ti balay mau. Ay, awan matlangan ni Jenny. Dayta katirigat na. No naawat nan di sweldo na. Tasaan na ko na malagip nga awidan. Sapay awan kadwak dito'y balay. Nakaulimag. Ay, jay agi deliver iti saba. Nagsapamatan nga imay. Good afternoon, madam. Ay na, nagdakal mo tanda ito'y balay mo, madam. Mano kayo ka rin agigyan dito'y? Agmay may saklang. Apay? Ay, eksakto, di kinantak.
Nagrigatan biyag ko, tiyag may siya. Kan kanayon lang, asiliwakin ka. Malalala, ibaba mo na ita sa banga in order ko. Ay, madam. Isirikaw di tamansun mo. Tapnusan kan ang marigatan. Ay, madam. Adalang mandamagaking ka. Kat saan ka kumangagong ungita? Anya da ita? Hapeng agmay sa ka nga gigyan dito nagdakil abalay. Awan ka di asawa, wano anak mo, wano apu ka. No ada nakitam, o di sukumadaitan. Ha? Nay, nakaungit kan sa matin, madam. Ay, agdamdamaga laeng, Ala, madam. bayad akong dagiti in order ko asaba, tagawid kan. Ay, madam, maudi asaludsod. Single kayo pa'y kaday. Nagawan kat amudo mo, tagdamag-damang ka iti kasta. Ha? Jakla human gimbat gatang iti sabakan ka, bastos ka. Ay, saan mo't kinabastos ti agdamag, madam? Tasyak, napayagan abaluak. No, kayat mo di, duwatan, Ay, madam. bastos ka talaga, awan respetom. Ops! Saan ka nga gungit, madam? Mapinpinta sana king kakay. Maibagay unay day tarupam dita kitay ma. Kursunadak unay, madam. Ramanam da ito'y magic banana alakaw, madam. Tapno maikatistis mo. Naimas da ito'y, madam. Ay, wan, naraman akon kat talaga amayat. No kasta mayat kan nga may kapasyaran dito'y mansyon mo, ito narabay. Agari making ka, aging gasong batanak, iti nakasamsam itawag. Sige. Umay ka nga ruda. Orayan ka. Ay, no! Ay, lalaki din ni madam ko na ya. Ay, labyaw ko na malangan. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Dahito iti bayad ti baboy yo, Nana Teria. Dahito lang, Bilma. Ada ka di reklamo yo, Nana. Kurang matinyawat mo a kwarta. Saan akas to, tigatad tinagsaritaan ta. Kimot tong ti baboy yo. Iso arumbang lang akasayak ti bayad na, Nana. Ay, awan ti makita ka nagbaliwan na. Di yo siguro pinakpakan, iso akas ta tinapasamak. Pasensya kayo na. Ngam naman o tinted ko, final daytan. Sana kun ngagnayon. No saan ko makimutong, diinted ko kumatigat at nagsaritaan tayo. Ano sa inyo pailaang dayta? Nayunak to, no adamanan ila ko yo. Aniya? Pang-i-deliverum ka kita baboy ba kahit? Ija sentro. Ada bayar ko ija, ilakay. Order da amin da ita? Wen, mai-deliver nga min iti ayanda. Nangalang may kita baboy. Ikat ginatang ko Anya lahakit din. Ginatang ko ti baboy ni Nana Teria. Oh? Amangan mo, no binarat mo. Uno kurang man tinted mo abayat, ije ba kahit? Ay saan Kinasayak lang iti bastet. Tanadlaw ko medyo kimutong dagiti baboy na. Sana siguro nga inasikaso iti nasaya at idikalman. Siguro dumla nga inted mo tinagtulagan nyo abayad. Tapno awan riri ba kahit? Iso mo nagawit ba kahit? Wana, ta medyo dakkel mo tiganan siya lakay. Malungay. Secret. Ribo manan. Ay, syempre Diyak matipalubos sa malugyak Makitam da ita Vilma. Dakkel di kanan siyam.
Iso at di mo kumabaratan, dagiti baboy, dagiti kalugaran tayo. Tapno di da iba ka abarat kang ahente. Basol ko nga rod, no nadiskartiak. Basol ko, no nalaingak amang ilakaw, iso adakil tiganan siya. Anya lakit din. Gimatang kayo kanugayam iti materyales, Vilma anak ko. Wantatang, kay dil-deliver dalaang itay. Nakalaan nyo tinggatang yaw. Siyempre, ganan siya, tatang. Kasta talaga ti ahente, nalaingag diskarte tapno adu ti kwarta. Amangan kunak no adaman ti binarat mo dita. Anya kay lakit di matan tatang, day tamot isang kay bagayo. Wan atag dinabang dito lugar tayo ti kinabarat mo. Kaas naman dagiti kalugaran tayo. No baratam ti baboy alako da. Anya akaasimot nga ibagbagam tatang, bayadak mo ta. Wan anak ko. Ngam tayo husto ko maapresyo ti bayadam, ah? Di mo idabaratan, tanariga mo lang ti agtarakan. Sapay nangina ti feeds ita. Kasta talaga ti negosyo tatang. Ay, Siyempre, ibirok tayo, tapno dakkel ti ganan siya. Anya lakit din. Mabalinsamot din na madispos ti baboy ta. Linda, bakay? Mabalinan lakay. Iso na lang ang tawan mo ti bayar ta. Ang mga nodam amo ni nanang, magbirok iti baboy. Awan ka nung arod. Kit kasano nga ro din na madispos ngay. Madispos ko maadagos, tapno masukatan manan iti buryas. Ipadas kung tuman ti agbirok iti bayar iti online no adda. Sige, pilyam tayo sa nabarat, bakay? Wala kay. Siyak pa iti ko nam. Talaga nga ibirok ko ah. Narigat nga tati agtarakan. Adatarakan nyo ababoy, anya, Mario. At damoy, Maribel ma. Diyo ilakaw. Kinapudno na, agberbero kami kanibakit ko, iti bayer. Siyakon, gatangag ti baboy yaw. Ha? Ay, kwa. No siyak ti pangilakwan yaw, saan kayo amabannog tadalugan ko. Siyak mismo ti mapan mangalay jo balay yaw. Kasaritat pa ni bakit ano niya ti may bagana. Ay, apay laang ngay. Di mo kabailan, tag-desisyon na ya. Ay, kabailan mo kidiyang no may papaniti kakasta abanag. Naskin na pagsaritaan mi nga gasawa. Nangaro na pa kit ni bakit kupiman tinang pakpakan. Kit nagdaldalos iti kulungan na kita ababoy. Urayik ti desisyon yung agasawa. I-text nak. Madimat laeng no ma-overstaying ti baboy. Malugi kayo laeng. Umayak man na naterya. Si kamot gayam day talinda, anyat masapul mo. Kastoy nga minana. For disposal ti baboy atarakan mi. Ngamawan ti bayar mi. 5 heads day jay. Amangan kunak no adam amuyo. Adda ni Vilma akalugaran tayo. Agalanganin nak amangilako kan kwa na. Amangan no baratin naman nun nana. Ay, no syakti si ka, di mon ilakaw kini Vilma. Barat day nga hinte. Di kayat na, kat isulaang ti dakkel, ti ganansya na. Siyak pa'y nalipatan ti inarabin na itilakok ababoy idi ka. Adda nga rod amuyo abayar nana. Ay, ada ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Naanos day jay, kan kang runaan ti amin. Saan a barat? Itad ko ti kontak number na kan katakuntakam. Wun man nana. Agyaman naklauna ya. Kinasarita nak ni Vilma itay, bakit? Anya ngay timbaganakan kalakay. Kaya't naagatangan ti baboy ta. Anya ngay timbagam. Imanugot ka kade. Imbaga kapag saritaan ta pa ya. Naimbag man ta di ka nagdesisyon na dagos lakay. Saan tamok abarat dahi nga ahintay. Kinapudno na. Adain suro ni Nana Terya nga ahente lakay. Saan tayon nga agan anos iti barat nga ahente? Asina?
Ni Sir Ramon, di takabangibang a barangay. Iso ti suki ni nanaterya ita. Tamayat ka no ti presyo na. Saan akas kin ni Vilma, abarat launay. Kinasarita na kakadinila kay mo, Linda. May papan ka di iti baboy? Wen, imbagak mat kan kwa na akayat ko agatangan ti baboy yo. Pasensya ka, ngam addan ti buyer mi. Ah? Anya? Adda nang ikontakan mi iti baboy mi. Asino? Ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Naa? Taga kabangibang a barangay pailaeng mat tinapili yo a pangilakwan? Pasensya ka, ngam kasapulan ti kwarta. Iso nga ibirok mi mat a. Asino di mawag, Wilma, bakit? Bayar iti baboy. Agorder manay? Agorder ko maa. Ngam awam mo pangalak iti baboy. Dagiti kalugaran tayo ngay. Adamutan sa bali nga ahente nga umumay dito'y lugar tayo. No kasta. At dagaya man ti kakumpetensyam. Ay, wen, makapasuron nga rod. Kasta talaga ti negosyo. Masurunak launay iti dedya aramon. Over the bakod mat. Sana makontento. Agawan na pailaang mat dagiti supplier ko. Awan maarami dam no isuti kayat dagiti kalugaran tayo apangilakwan iti baboy da. Amin tayo, katagkasapulan iti kwarta. Isarong bang lang ay birok tayo. Asino matimay at amalugi ngayon. Anyati ko na, Vilma, anak ko. Dadya anana ti riyang tinangisuro ka dagiti kalugaran tayo. No asino ti pangilakwan da iti baboy da tatang. Anya laki dinaya anak ko. Saan mga binamabali na pilitam nagiti kalugaran tayo? Asika ti pangilakwan dano di na kaya. Nalipatam samot amano atawa na binarbarat mo ida. Nasayat nga ron, tikas ta nga inaramid dadya abakat tatang. Siyakmatan tinaawanan iti suki iti kasta nga inaramid na. Pagadalam na ita, taintun sumaruno, di ka kami nagbali na barat. Bayadam ti husto presyo, nagiti baboy ti kalugaran tayo. Tanarigat mo't pima, tagdarakan. Kandakal ti gastos ta. Tanangin nakit nga ron ti feds, kan vitamins. Sumrag kapay atag kapita, Bilma. Saan akape ti gagarak nana? Ha? Anya nga raud? Da kayo kanumat tinangisuro kadagiti kalugaran tayo. No asino ti pangilakwan da iti baboy da. Isumat lagayam nga awan mayat amang ilako kanyak. In brainwash yung magayam ida. Ne, ay sana pudno da ita. Di kay aglibak, tado tinangibaga kanyak. Siyak tinangipam mo kini Sir Ramon ta nagsaludsod da kanyak. Sa maysa, isuda ti nagdesisyon nga ilako dati baboy da kankwana. Saan kumot ida pinilit? Kahit naragsak kayon. Siyakmatan tinaawanan iti kasta ngay naramid yaw. Ambam Vilma, saan ka amaawanan no saan ka laeng abarat? Niyalakit din. Pudno ka diti indanon da kanyak, nana. Imay ni Vilma dito'y ayan nyo. Wan Linda, pudno dayta. Anya ti imay ni imbagangay. Ay, kati maipapanakin ni Ramon, apada na nga ahinti iti baboy. Sakmat ng ti pagpabasulan na, no apay nga awa ng ti mayat amang ilako iti baboy kankwana. Apay, ada kayo ti pabasulan na ngay, nana. Man amo iti radya a tao. Maikawa siguro ta saan akas idi a big time kadagiti baboy a barbaraten na. Pudno dayta. No saan ko mga minabarat? Saan tayo nga agbirok iti sabali nga ahente? O di tuloy-tuloy kumamit tinegosyo na.
saan amalpas ti balay no kastoy laang lakay. Rugyamot ang dagtarakan iti baboy tapno mapadasam met. Agtal na ka man dita, nawan na sayat nga ibagam. Amo mga agparparikot da tao, kasta pa'y laang mat ibagam. Anya lakit din aya. Ti kayat mo ngaming gadakkel ti kanan siyam. Anya nga ita, si kamo lang tinawanan. Basol ni Nana Teria ah. May samot day dya aramon. Aga-agaw. Masabat ko laang dita dalan. May no, makita na talaga. Nanyaman di mapaspasama kita. Awan daddo maapabasulam no di tabagim. Dahita kinabarat mo ti makagapo. Ti kayat mo kasi kalaang ti dakkel ti kanan siya na. Anya nga ita. Awanan ti metamang ilako ti baboy na king ka. Negosyo no mo. Apay akasta ti panangkitam kanyak si Kalinda. Kaslada kayat mo asawa na. Ah? Ni, awan. Amok ah! Naragsak kayo, iti mapaspasamak kanyak ita. Pangasim ajak kayat ti apa. Agin dadalos ka pa'y laang dita. Amok ah, may isa ka kadagiti naragsak iti napasamak kanyak. No awan tinasayaat nga ibagam, agpatuloy akon. Di naktalikodan no kasta kasarsarita ka. Anay ko, ibatam tibo ko. Di mo urayan asyak ti masarkan ka. Tadi mo amuno anya ti kabalak nga ramidan. Agul uli makaklangarudan. Mangrugi ka manan. San pa yan alpas ti kusina yon ako? Awanan tatang. Awan mo't pangalan iti may gatang iti materyales. Eh di agpiro ka ito sa bala trabaho. Adu dita, ngam kurang mo't ti sweldo. Sa balilat tamat ano ahente, naparpartak apang baknangan. Wana, gumawan mo nga rudong pangalami ti baboy. Masayangan naklaunay kadagiti customer ko kumatatang. No masayangan ka, di agtarang ka lang iti baboy. Tapno mo malang tiriga na niya laki din. Na, anong taburyas, bakit? Nagtarakinak man langan iti baboy laka. Di ko na siguro dagiti kalugaran kat ipalubos ko nga kriga ka. Tangiwat mo, bakit? Kontrole mamay. Mano bulan ang tinapalabas. Di ka pa ilagam naka-move on. Basta, makabalisak to kadagita. Saan lang nga itatial daw. Mag-move on ka din, bakit? Yalaki, di mo dati. Ikariman, di kasta ka panunutan. Inton ko, makarma ka manan. Kumusta ka, anak ko? Kumusta nagiti baboy at arakan mo? Makapabanmog nga ron, tata. Kasta talaga. Awan tinalaka, anak ko. Ay, nagsakit ti likod ko anang bagbagkat iti ilutok akananda. Agraman agdalos iti kulungan da. Mapanti oras. Ano sama? Ita, amumutan, tirigat agtarakan. Nagngina pa'y nga rod mo ti vitamins can feeds. Iti kasta ka pa na sa manak ko. Mawata mo't siguro itan. Napay ang nagbirok dagiti kalugaran tayo iti ahente. Amang gatang iti baboy da iti husto a presyo. Apay kasta tilangan bakit? Ginatang dakal iti baboy mo? Wanla kay. O lagayam. Apay nga dakasta tilangam. Madlaw saan ka na ragsak. Wana, tanatumpungak pa'y lang matibayar ang barat mo. Daytoy ti listaan ti gastos ko. Lugyak launay lakay. Nan, kita ka matigasos mo. Aday tanay. Dakkel mo tanday ta ah. Ngam daytoy lang kit dit inted na bayad ti baboy ko. Maria Kusina ikurisma. Dakkel tilugin bakit? Day tangarod lakay. Ay, kastoy gayam tirik na ti mabarat. Kanya tirig na bakit? Ibagam kanyak. Nasakit itirik na. Ay, inayaywanak iti manu abulan dagi jay ababoy. Sa ita, baratan dalaang.
Ay, noamok lang. Diyak ko man inlaklako dagi jay ababoy. Ita, amumon bakit? Luan niya man ti marikrik na mita. Kastamat lang, ti marik na dagiti kalugaran tayo. Iti binarat mo ti baboy da. Amum bakit? Di tayo agbali naman ang gundaway. Saan lang at ibukod tayo pagimbagan ti intay panunutan. Panunutan tayo mata, ti pada tayo at taong agsaksakripisyo para itinasaya at masakbayan ti pamilyada. Anya laki din matbakit. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.